Svima ljudi, ovdje Messi and Ronaldo fans, a danas ću vam pokažem jedan od najboljih triku, odnosno nije baš najbolji trik, ali onako kako trik u Minecraft, vidite što se mrda kamera, samo da je namjestim lijepo. Kad je namjestim javću. Evo me ljudi i opet se drma kamera. Evo je. Sad ja vam pokažem jedan trik u Minecraftu. Evo ovako. Kako ćete trolati životi? Ostvarit ćemo jedan chicken. I evo, evo chicken. Stavite ispred nje FPS. I ono ne može, ali ne može da odoli ovom što vi dajete. Izvijete sada što sam trola, ali dobro. Evo primjer, bolji malo. Stavite ovako. Zazovite chicken, iskočite u tu rupu i ona će se zaglaviti. GG rekt, ja mu se razbio motel. Nije dobro je. Izvinite, sada ništa ne vidite uz moje grafičke, ne vidite ni to. I ovako je samo zatvorite. I to je to. Opet vam ponavljam moj zatvorni FPS. Dobro ljudi, to je to za ovaj klip i čao.